3.600 pripadnika garde Panteri branilo je srpska ognjišta na svakom njenom dijelu u prethodnom ratu, a u tim borbama izgubili su oko 100 boraca, dok ih je 800 bilo lakše i teže ranjeno. Panteri su dali veliki doprinos za stvaranje Republike Srpske štiteći srpski narod. Teritorija Brčkog, Majevice, Smoluće, Bratunca, tereni su gdje je, kako kažu Panteri, bilo najteže s obzirom na to da je ova jedinica išla tamo gdje su bila neophodna ofanzivna dejstva. Mi smo bili elitna jedinica, nismo bili jedinica koja čuvala položaj, borili smo se na cijeloj teritoriji Republike Srpske iz Hercegovine. Teško, ofanzivna dejstva, nismo čuvali liniju, znači bili smo jedinica koja je napad, vraćanje položaja i slično, proširenje koridora. Brčko je bilo daleko najgore ratište. I Majevica je bila teška, ali sve smo to podnijeli jer bilo je jako drugarstvo, bili smo svi ko jedan. Bilo je mnogo teških trenutaka, ali mi je čast i zadovoljstvo što sam bio sa pravim borcima i patriotima i ne samo naše garde Panteri, nego i kompletne srpske vojske. Kao jedno od najznačajnijih akcija gardista, ratni načelnik štaba Istočno-bosanskog korpusa, danas general u penziji Budimir Gavrić, ističe proboj ka Smolući i razbijanju obruča oko smolućkog naroda, te su tom prilikom Panteri spasili oko 7.000 Srba. To je bila izvanredna akcija, jedna od najboljih u kojim sam ja na neki način učestvovao, gde je bio ogroman borbeni elan, entuzijazam boraca. Tamo gdje drugi nisu htjeli, tamo je bila angažovana ova brigada, koja je dala zaista veliki doprinos u odbrani srpskog naroda. Rame uz rame sa Panterima borili su se i Beli Vukovi sa Pala na Trnovskom i Sarajevskom ratištu, kao i na Teočaku. Došli su da odaju počast poginulim saborcima, ističući kako su u ratnom vihoru bili kao braća, pogledom prepoznajući veličinu koju brane Republiku Srpsku, koja je upravo nastala zahvaljujući srpskim borcima, a koji su danas, nažalost, u lošem materijalnom stanju. I ovom prilikom da se obratimo političkoj eliti, da se okrenu onim ljudima koji su stvorili Republiku Srpsku i ovu blagodet, da pomognu tim ljudima koji su sad trenutno socijalni slučajevi. U gardu Panteri 1992. godine građani su se učlanjivali spontano i dobrovoljno na području Semberije i Majevice, a već 1993. došlo je i 135 Potpećana. Zatim su pristizali i drugi borci iz Zeničke regije i Sarajeva. Udruženje veterana garde Panteri prije 2 godine obnovilo je aktivnosti i ove godine će intenzivnije raditi i okupljati se s ciljem da pomognu svojim borcima koji teško žive. Danas je obilježeno 25 godina od osnivanja ove elitne jedinice i položeni su vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima na Gradskom trgu.